Выступающий директор мусульманской религиозной организации, уважаемая наша мечети, Рустам Шахразевич, наш брат Хивалиев. И я хотел бы предоставить ему слово. Пожалуйста, Рустам Пазрат. Выступление будет на татарском языке. И еще один момент, коллеги. Выступления они могут сегодня у нас прозвучать на всех заявленных языках. Языки заявлены в рабочей конференции: татарский, русский, английский, арабский, турецкий. Так что я думаю, что у нас выступления будут всем понятны, всем доступны. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Benim Şeyh Mısır Galimcan Barudi tarafından salıngan dini megarip reformalarının 100 yıldan sonra ehemmiyeti. Yusuf Akçura Galimcan Barudi torunda Barudi'nin turmuşu ukarga hem uktarga degen iki prinsip bilen barda dibeyte. Galimcan Barudi torunda zamandaşları belirlenen sıfatlardan benim konuğuma Yusuf Akçura'nın etkenleri yakında. Min 25. yıl medrese direktörü bulmuşum. Hem benim fikrimce şen Müslüman, birinci şiratta üzerinin turmuşun terbiye hem megarip ülkesine bağışlayan Müslüman, şu prinsip bilen yaşarga değil. Bu Barudi'nin turmuş prinsibi değil, belki umumen İslam'daki turmuş prinsibi. Bu prinsipin ütelmevi, halkının nadanlığına getirir. Barudi yaza, birgine İslam ilinde de, Dağıstan'da da, Bukhara'da da, Indiya bilen Türkistan'da da, Mısır bilen Hicaz'da da, onların birisinde de Bulgar bilen Kazan şehirlerinde gibi sünnetke hem şeriatka karşı kiletirgen okutu metodikisi, okutuğa bulgan münasebet yok. Bu indi küptenle bir rüflay devam etti. Bilim olmuşunun umtuluşuna hem siretine karata ne kadar küp gadelsizlik kalındı. Onlar için küp mü ehemmiyetli bilimler hem en gerekli fenlerin ışıkları yapıldı. Onlarını Allah vafık kılsın. Galimcan Barudi özünün ömrün cedidçilik deyip otalatırgan yana tip Müslüman megarifin uyuşturuğa bağışladı. O zamanının en abruylu oku yurtu sanılgan Muhammediye medresesini uyuşturdu. Bu medresede okup bilim alı, unsurda zor derece sanalaydı. Bunda Tatar yaşarına tügül, belki Kafkaz'dan, Türkistan'dan, Kazakistan'dan da kilip okuy başladılar. Ama 1917 yılda başlanıp gitken inkılap, ilinin siyasi tüzülüşünün üzerine getirdi. Hem büyük şahıs, üzerinin uy tileklerin, hıyalların ahırına çatırmışka aşırığa ilişek olmadı. Bu vakıgalarga 100 yıl buldu. Ama unsur problemleri bugün de üzerinin ehemmiyetini yoğaltmadılar. Bizde var da eybet, bizde birden standart, bizde dini bilim bir tişli tertipke salıngan deyip eytirge yaratamız. Ama ne içindir? Yaşlar çift illerde okun üstünde kurarlar. Bu şımlıkta bizim oku yurtları derecesinin kürsetkisi bulup duratırgandır. Bunda elbette türlü sebepler kürsetirge bola. Yaşlarında gayiplerge bola. Ama gayipni bizden, yani bu işler şuğurlanışlarının üzerinden izlerge gerek. Yukarıdan karar çıkarıp buna bu neticeye erişip bulmazkan ki fikir kengeşleşip nice yıllar dini megaripte erişilgen iş tecrübelerini isepke olup dişli finansla bilen amelge kirge değil. Bugünkü megarip bundan 100 yıl elikki kibik üzerine yana karar, yana münasebetler talep eder. Oku prosesin, oku yurtların yanaşa özgertip kururga gerek. Bugün başlangıç dini bilim bir sistemisi tüplüğüne işlep gider. Bulgar Akademiyası, Rusya'daki İslam megaribinin yukarı noktası deyip karasak, onun işli başlağı, okutu sistemasının kamilleşken bir bütün forması bularak güzellanır. Elbette bu sistemi yakşam mektebi bilen Bulgar Akademiyası'nın anlattırmayacak. Ul üz işine medreselerini hem yukarı oku yurtlarını alacak. Onlar işleyecekler min şanam, hatta şit illerden de kilecekler. Fakat bizge bu sistemin işçenliğin zaman taleplerine duru kilettirgen itip kururga gerek. Tağın bir kavat basım yazıp eytesim kile İslam megarifine gine tugul, belki Tatar milli megarifine karaş münasebet üzgerge değil. Bizde bunun için bütün şartlarını kanaatlendirirlik yakşı binalarımız var. Bizim yaşlarımız indi 20 yıl İslam illerinde dereceli yukarı oku yurtlarında okup bilim alalar. Onlar arasında bu oku yurtlarını tamamlayıp, garip dili hem şeriat kanunlarını inşa, yukarı bilimge iyi buluşlarda az durur. Üstevine hatta yukarı dünyavi bilimge iyi buluşlarda var. Fakat onlarını bu işke değişli derecede yeripkine iterge gerek. Bugünkü günde Barudi şöyle problemleri bulsa da onların şu
ул чорга караганда күпкә җиңелрәк. Ул чордан аермалы буларак бүген безгә дәүләт дин таратырга мөмкинлек кенә биреп калмый, хәтта ярдәм дә итә. Мөфтиятләр төрле булуга карамастан бөтен Россиядә бердәм укыту системасы, укыту программалары, укыту эшенең барышында югары дәрәҗәле төрле югары укытучыларның ярдәме, төрле грантлар, булар бит бар да дәүләт ярдәмләре. Безнең бүген мәгариф эшен тиешле дәрәҗәдә алып барырга бөтен мөмкинлекләр бар, әмма безнең киләчәккә максат юк. Иң элек без халкыбызның дини үзаңлы үсешенең һәм аның әхлагын камилләштерүнең иң зур әһәмияткә ия булуын аңларга тиешбез. Бу безнең максатыбыз булырга тиеш. Әгәр без моны аңлый алсак, максатка ирешү җиңел булачак. Без ничектер кадимчилек белән җәдидчилеккә бәйләндек һәм берничектер шуларның бузып фикер йөртәсебез килми. Күпләр фикеренчә кадимчилек начар, арттарлык, ул җәмгыятьне артка үстери, ә менә җәдидчилек яхшы, ул милләтнең алга баруын тәэмин итә. Минем кадимчилеккә дә, җәдидчилеккә дә бәя бирәсем килми, чөнки алар 100 ел элек булганнар. Ул вакыттагы җәдидчилек бүгенге көн күзлегеннән караганда үзе үк кадимчилек булып тора. Чөнки тормыш шартлары үзгәрә, дөнья үзгәрә. Бүгенге көн мөселман мәгарифенә яңаша караш, ягъни бүгенге көн тарапларына туры килә торган яңаша җәдидчилек таләп итә. Үткән гасырдан аермалы буларак бүген мәдрәсәгә 9-11 класс дөньяви белемле булган яшьләр килә. Араларында югары дөньяви белемгә ия булучылар да бар. Аларга яңадан мәктәп программасын укытырга кирәк дигән фикерләр дә бар. Шәкертләрнең динлегенә өйрәнәселәре килә. Галим Инҗан Баруди үз чорында мондый ситуациядән чыгу юлын тапкан. Аллаһ теләсә без дә табарбыз. Минем фикеремчә, бөтен Россиядә бердәм стандарт булса да, мәдрәсәләргә күбрәк мустақиллык бирергә кирәк. Һәр мәдрәсәнең үз йөзе булырга тиеш. Куелган максатка һәр мәдрәсә үз юлы белән ирешергә тиеш. Дин ул фән түгел. Dini мәгарифкә үзенә генә хас аерым үзенчәлекле мөнәсәбәтләр булырга тиеш. Без мәдрәсәләргә 100 ел элеккеге җәдидчилекне яңа усуллар белән кертергә тырышабыз. Шуңа күрә дә дини мәгариф белән идара итү, куйган максатлар безгә һәр вакыт без көткән нәтиҗәләрне бирмиләр. Кабатлап әйтәм, укыту эшчәнлеген тиешле дәрәҗәдә алып бару өчен бездә тиешле шартларның барысы да бар, фәкать безнең максат юк. Без мәгарифнең артык динилегеннән куркабыз. Уку программасына кирәк-кирәкмәгән урында дөньяви предметлар кертергә тырышабыз. Хәтта Баруди 100 ел элек андый максат куймаган. Ул үзенең максатын төгәл итеп күрсәтә. Минем максатым һәм минем фикерләрем шулдыр. Мәктәп һәм мәдрәсәләрен дингә якынрак итеп, һәм реаль тормышта файда китерерлек итеп үзгәртеп корырга кирәк. Улысы да кечесе дә дингә тотынып, bütün kişileri bilen din turunda kaygırtırga, yakşı ahlak turunda işlerinde tutarga tiyişler. Din fen tügül, ona umtulu her bir fennin maksatı. Bir kişiden beyli bulmagan, üz karaşı bulu, münafiklanmağı, imanın tiyişi derecede saklav her kiminin kuruşu. Ama her işte akırınlık gerek. Kişiye üzerinin gazetlerinden başlattığı kıyım bit. Barudi dini megarifke yoğaşa fikir alıp gile. Hem zor tırışlık bilen anıtılmışka aşırıga alına. Yani ul zamanının büyük reformatörü bola. Reformatör bolu ul turmuş ağımına karşı barı degen söz. Eğer Barudi'nin turmuşuna güç salsak, bu sözlerin haklılığına arşanırız. Ul sufi bulgan, tarikatının şeyhisi bulgan, ul cedidçi bulgan, cedidi medrese uyuşturgan hem don kazangan. Ul üzerinin şunundan alda bargan hem şunun için Vologda gubernasına sürgünge jiberilip işli zazaga tartılgan. Ul Sovet hakimiyetini tanıyı, Emme Tatar başlık liderler bilen uğraşkanda Müslümanların dini otonomiyalarını saklap kalırga tiyişligini talep ite. Ul halkı için yaşıyor. Ağır vakitlarda halkı bilen bola. Hem 1921 açlık yılına İdil boyu halkların menfaatlarını yaklap Moskov'a gide. Hem de minde tam bir nesene aytırdım. Onun etileri ul sürünün milyonerleri bola. Bugün günde karaganda oligarklar dediğinde. Ul rahatlanıp çit ilge çıkıp özünün turmuşun, ailesin soklap boy turmuş alıp bara olatırgan bola. Emme ul onu işlemi. Ul kalaşısında halık bilen bola. Hem halık menfaatini yoklap Moskov'da üle. Galincan Barudi Tatar halkının 1552 yıldan son birinci tapır irikli rövüşte soylap koyulan müftüyü. Ul bugünkü gün közlerinden anlatılatırgan vadi müftü tügün. Belki üz altından halkını yerde turan halk lideri. Liderden her vakit kurkalar, onlardan günleşeler, ona oyak çalarlar. Galimcan Barudi'ni biz bugün millet lideri,
lideri, Tatar tarihindeki oңay gero etip karayız. Ул заманда аңа каршылар да аз булмаган. 1910 елда Казан губернаторы исеменә түбәндәге эштәге шикаят языла. Галиев, ягъни Баруди, Апанаев, Бубый, Гаспринский безнең мусулман яшьләрен буздылар. Һәм хәзер тыныч халыкны агулыйлар. Әгәр ул җәдитчеләрне юкка чыгармасак, безнең мусулманнар канун турында да уйлый башлаячаклар дип. 100 ел элек Баруди тарафыннан башланган дини мәгарифтәге реформалар бүген дә үзләренең әһәмиятләрен югалтмадылар. Олар гаяк зур хезмәт, тырышлык һәм үҗәтлек таләп итәләр. Һәм бу эшләрне башкарып чыгу һәркемнең дә көченнән килми. Ассаламу алейкум. Уважаемые гости, есть вопросы? Mümkün mü? Rustam Bey, әйтегез әле конкрет рәвештә нинди ысуллар менә бу реформаторлык эшләрен дәвам иткәндә, или модернистик эшләрен дәвам иткәндә кулланырга кирәк менә бу мәгариф системасын. Аны бер ни белән генә әйтеп булмый, Айдар. Теге сүз белән генә. Аның өчен инде бүтән яклап карарга кирәк бу системаны. Бер ни дә менә мин шундый ни дип моңарга төгәл диагноз куеп, төгәл принцип белән дәвам бирә торган түгел. Әгәр менә безнең менә бу бүгенге конференция менә шушы реформаторлык бер ни дип саныйм. Чөнки без bütün stereotiplarını bozup, yine ondan başında ettim mi? Bozup, biz dünyavi galimler bile medresenin karşılığında oturalım. Biz onlar bilen birge, şu medresenin, bütün de Ministeriyet Образования para bizi de bilese etti. Образцовый diye etti, bizde iş var. Onlar yerden bilen para bütünüsü. Bine biz birge işini alıp paramız onlar bilen. Hem indi biz minamında bu kere atırgan diksiyelerimizi alıp para. Bulay niyinden ettim. Hem niden paraganda, onda İkinci, Bulgar Akademisi, ona rahmet yazın Metin Şerif'te. Eğer bu kursetecek, bizim bütün münafık kimçiliklerini kursetecek, hem biz eğer min uyliminde bütün dini okutu sistemasın, biz üzgertirgen bütün yani. Yamadan üzgertirgen. Bulgar Akademisi'nden normal neler çıksın için, biz eğer ikinci türlü konuşmalarına bizim medreseler yaptık. Bu tege начарлабый түгел, әйме? Просто bu сорау формасында гына. Bir яктан biz карыйбыз самый югары продуктка. И шуңа, шу югары продуктка тиңдәп, biz туры китерергә тиешбез мәдрәсәләрне. Шулаймы була? Шулай. Һәм инде анда астагыдан карап. Мин инде Аллаһ Тәгалә технология итеп яраткандыр. Мин бит Казанда авиация институтта специальность технолог булып бетерде. Һәм мин команда технолог булып эшләдем, начальник технологический бюро derecesinden күчтем болыга. Технологның эшен нәрсә Балбанка аласың, Балбанкадан деталь ясыйсың. Анда обработ көтүрлү чыгарылган микән. Менә син әйтәсең ни димидән. Ул һәр нинең ситуациясы менә мин эшләгән вакытта 25 еллык бер төрле технология иде. Бүген һәр совершенно анда ниләр бар, ниләр белән обработ ителә, башка ниләр белән теге безотходный дип әйтим, порошковый методлары күп, hatta indi ekonomiya bulurga mümkün metaldan ne diyorsa detal yaptı. Şunu ki bugün bizim bugün baksak nersede, mene şu alkaş halktan kışıyasınlar. Teknolojisi türlüce bulurga mümkün. Dik aşağıya. Kıyılım bir ukkala, şulay mı? Şulay. Onlarla yeri bölümlüğü. Hem indi Jitkiri usulları. Usulları iyi bulurga mümkün. Yine parap türlüce. Onlar bitmene bugün günde uktum yine kalganda. Her bizim bile kuruyamız proyektör oturan. Biz hazır bütünlüğü proyektörler bilen neşer getiyiz olay kalganda. Niler bilen neşer getiyiz. Eğer bizden olay işi almıyoruz. Bizge şuna göre bizim okutuşların ezbereye gerek şu ayettir. Bunda bir gün, sizge ettim de, vraçka kilinde, resipiyat biri de, terörden diyen sütü bu.